Broj 62, idemo. Broj 63. Daniel Rević, Terzo Čin, Sarajevo. Broj 71, Milan Mališa, Šipka Novi Sad, Rostov i Vice šampion sa Lijem. Broj 14, Branislav Stanović, Kolega Bačka Stepona. 113, Nevin Vazlić, Terzo Čin, Sarajevo, postaje kontra. I broj 690, Bojan Lepojević, 100%, Čin, Sučin. Milanovci, Prednja, Dupla, Biceps, Kosa. Vratite se usto, molim vas, vratite se vrstu. U liniju, morate biti u liniji. Tako je, vidimo Prednja, Latissimus, Kosa. Noga, ajmo! Hvala se, idemo relaks, sjajno. Idemo na 7. pozu, sada još jedna poza. Idemo poza za trbušne mišiće i kutije. Ajde! Samo stali i ovaj da stavi jedno pored drugog. Da, jedno pored drugog. Svaka čast. Vidimo se ono brzo na proglašenju. Sa brojem 63, Daniel Rević, kreće se da dama, dvojica nebo, vidimo ko je treći. Treće mesto, Bojan Lepojević, broj 69, 100% Čin, Sučin. Drugo mesto, Sredina Medanja, Milan Planoša, Šipka Novi Sad. Bravo, Sale! Bravo, Sale! I šampion Saša Stanković, S. Maximus Boj. Dani! Dani!
Stanite lepo. Dali tamo. Stanković, tamo. Vratite se, da vas slike. Poziranje trojice najboljih posle toga, dakle ne podskupa, za grupna fotografija. Možeš da stane. Vidimo trojica najboljih, dakle Stanković, Maroša, Lepović, ovo trojica zajedno, vidimo. Raluša! Alo, Stanković! Evo trojica najboljih, Maroša, Lepović, evo. Ej, žuri! Vidimo na kraju poziranje šampiona teške kategorije Saša Stanković, S Maximus Sport. Stanković, uzmi, alo, Stanković! Saša, ostaneš malo, molim te. Stanković! Još jedan solo pozdrav kao šampiona u kategoriji bodybuilding plus 90 kg. Uzmi, bro! I Saša može slobodno dostane s jedne strane još malo, jer ide apsolutna konkurencija, a neka mu se pridruže Značan Bogdanović, Daniel